Pehea oi, how are you? In this lesson, we will be going over kana'au, feelings, and answering the question, Pehea ko piko, how you feeling? In this series, we go over 23 answers to the question, Pehea oi. Like any language that you're trying to learn, it takes ho'olohe, listening, and also olalo, speaking. So here's a short sample for you to follow along with, and if you'd like the full course, you can click on the description below. Q&A of the day with Tracie K. How are you series? Pehea oi. Pehea oi. Mai ka inoa o mahalo. Mai ka inoa o mahalo. Pehea oi. Pehea oi. Mai ka inoa o mahalo. Mai ka inoa o mahalo. Pehea oi. Pehea oi. Mai ka inoa o mahalo. Mai ka inoa o mahalo. Pehea oi. Pehea oi. Mai ka inoa o mahalo. Mai ka inoa o mahalo. Q&A of the day with Tracie K. How are you series? Pehea oi. Pehea oi. Ano mai ka iau. Ano mai ka iau. Pehea oi. Pehea oi. Ano mai ka iau. Ano mai ka iau. Pehea oi. Pehea oi. Ano mai ka iau. Ano mai ka iau. Pehea oi. Pehea oi. Ano mai ka iau. Ano mai ka iau. Q&A of the day with Tracie K. How are you series? Pehea oi. Pehea oi. Oia mauno. Oia mauno. Pehea oi. Pehea oi. Oia mauno. Oia mauno. Pehea oi. Pehea oi. Oia mauno. Oia mauno. Pehea oi. Pehea oi. Oia mauno. Oia mauno.